omukago gw'aboruganda rw'abiitira babuyanja omuri Rukunjiri na nabashema bagutandikira omu kanisa ya St Stephen Church of Uganda Kyabandara Shema aho babugine bakasiima Ruhanga ahabw'okubabuganisa. Ahabw'okuba Ruhanga ekyari kutwendeza n'orukundo kandi nawe ko kuturya omu biro bya Timothy nagira ati kumuraguma omuranga nanye naguma omuri nye nanye ninzaguma omuri imwe mbwe ntwenda kusiima Ruhanga ahabw'abiitira okugira omwe. Wene n'izooba bandi batwihira omuzo twabatayaye erizooba batutayaye bonka ekikuru kyabiriho n'omuri ebi nitwonegyeza obumwe n'etunguka itwe nk'abazira amashereka twikiriza kimwe ngu turi bamwe mbwenu abantu bene wita abafurikira abarugira wita mpururu mbwenu abantu beshongora ntemu yabo nuhura bagamba ngo wita abarugira karagwe na mpururu. Bwanyuma y'okusiima Ruhanga ha kanisa ya Kyabandara batayayire omu kayato omu mwesige omu kicweka nikyo kimwe aho buri omwe akoriire omukago na mutaahi we. Ukoretaho engesho ombana engesho abana batandika kuba endeme ntubashitamisa tugitubahana bagaruka harinyerere amusitari emice ekeriyo kwerinda omuziro waguba kuzira shereka abo ko umwana akurira mu culture nagira emico ye kana wamureba umureba mu buhangwa mbona mugende mu kitendeka abana banyu. Aba bina amasikungu okumanyana nikija kumaraho abanyanganda zirikushana okushwerana. Amakuru agagasha kwa Beno Muhozo mu Rushema.